namhlanje bonke yonke imbokodo ebandleni elihle likamenzi wezulu nomhlaba lonyazi lwezulu ekhona lapha ethempelini ayizizwe ifudumela ayizizwe imnandi ngoba makukhululwa ngecuthwane ezosuku kukhulunywa ngani kusukela kumakhosazane yonke nje into ethi imbokodwa uze komama kuze kufike ngisho kwabadala bethu abakhona phakathi kwethu namhlanje usuku olukhulu lwenu ukuba nizizwe nizicuthwane namhlanje nje nizototoswa nje kube siyakwazi ukunibamba sinigone abanye sibabelethe bekufanele kube njalo namhlanje njengoba ngisho ukuthi khona esabalindele abazosiphathela ngicabanga ukuthi asizoba nakho ukukhuluma kude kakhulu ngoba okukhulu besifisa kwenzeke ukunibona nibusa mhlamba ngiqale ngokubonga ngisabonganga umntwana kade sifundela umthandazo kaNkuluNkulu inkosi izimbusi njengoba sibangaka uNkulunkulu esiqoqile emhlabeni wonke namhlanje umhlaba wonke wembethe ingobe emhlophe namhlanje nanakho abantwana abahle basezulwini iqoqene kulelo ithempeli lasothandweni ayikho enye into esiqoqile kodwa siqoqwe uthando lonyazi lwezulu ayibonga inkosi futhi sihlangene ngothando into nje esihlanganisile namhlanje uthando yazi ukuthi sifuna ukunitshela namhlanje mhlamba sinitshela sifuna ukunitshela namhlanje ukuthi ave sinithanda imbokodo yonyazi lwezulu konke lokhu sikwenzisa uthando ngoba sinithanda seyilungile incwadi zakho ngoba phela ngeke sakhuluma sekufika umfundisi seyilungile hayibo amazwi ahlakaniphile 14 ngabizenya besefesu 5 verse 28 and 29 sanugala lulu thando lujuli la lunama la jingo Verse 4 5:28 no 29 amadoda ngabethanda umkawo ithi lencwadi amadoda ngabethanda umkawo njengemzimba yawo njengalokho ethanda imizimba yawo othanda umkakhe uyazithanda umuntu ithi indaba umuntu mayethanda umkakhe kusho ukuthi nawe uyazithanda
Akakho umuntu owake wazonda inyama yakhe. Ngoba akekho umuntu okazonda inyama yakhe. Uyabona indoda engamthandi umkayo noma ehlupha umkayo noma yayimthathe muhle kubo. Kodwa bathi mabehlangana naye abamaziyo owayemuhle kubo imthatha bamfanisa ukuthi hawu kodwa kwangathi uyena unosibani ngoba uma unkosikazi ehlushwa noma indoda imhlupha noma ngabe wayemuhle ngakanani akabe kuyaphela ubuhle ngenxa yosizi nokuhlupheka abhekene nakho omunye seganile kuze kuphele ngisho ubuhle noma ingane yakho uyithathile oyiganisa ihle intombi phelele kodwa kuze kuphele ngisho ubuhle ngenxa ukuthi nje iyahlupheka emzini. Kodwa ke namhlanje indaba ingaba abaganineyo. Namhlanje indaba icishe ingayembo kodwa yonke njengoba ngishila ibongo inkosi. Siyabonga baba mfundisi wenkosi. Dloko velikhulu. Siyabonga mawusungenele phakathi kwethu singabantwana. Bengishilo ngathi silinde umfundisi ngehubo. Ngathi silinde umfundisi uzofika ubaba engane ezozibona zenzani nazoyijabula nxa sekufika ubaba wazo ayibonga inkosi. Kodwa ngase ngithi umfundisi ngihlaba ngathi nomfundisi namhlanje uzobe esethameli. Kodwa njengobaba phela ubaba uyebuka izingane zenza egcinene bese kuthiwa sekhuluma ubaba ke manje. Ayibonga inkosi. Akahlala ubaba engakhulumi. Iphelile incwadi yami. Uyayondla ayiphathe kahle. Uyayondle inyama yomkakhe ayiphathe kahle. Njengenkosi yenzela ibandla. Njengenkosi yenzela ibandla. Funda enye isibili. Bese ngihlala phansi bengicabanga ukuthi amazwi ahlakaniphile noma izaga 14. Ngoba phela noma sibungaza lolu suku nje sinenzelele lolu suku oluhle kangaka sithi namhlanje nizitatanyiswa. Namhlanje sithi nibahle. Bese ngeke sikwenze lokho esikwenzile lapho othandweni. Ukuba ukhona umuntu ophambana nale ncwadi ezofundwa lapha manje. Ukuba ukhona nje ophambana phakathi wenu nalamazwi azokhulunywa lapha bese ngeke sikwenze lokho baba umfundisi lokho esikwenzayo sikwenza ngoba le ncwadi ezofundwa akekho ophambana nayo la ekhaya ethempelini lasothandweni futhi akaze sizwe nakomakhelwane. Ayibonga inkosi. Funda. Umfazi ohlakaniphile. Hayi unkosikazi ohlakaniphile. Uyayakha indlu yakhe. Uyayakha indlu yakhe. Kanti oyisula uyayichitha izandla zakhe. Kodwa lithi iBhayibheli oyisiwula unkosikazi uyayichitha ibhidlize yena indlu yakhe. Khona abantu abangekho namhlanje emzini emganweni yabo uNkulunkulu wayewaphila imgane ebabusisile kodwa mongathi uyalandela uyabheka imgano yabo ibhidlizwe ibona ngezabi izandla. Ohamba ngobuqotho bakhe uyamesaba uJehova. Ithi incwadi ohamba ngobuqotho bakhe uyamesaba uJehova. Unkosikazi oyiNazaretha ulindelekile ukuba ahambe ngobuqotho bakhe asabe uNkulunkulu unyazi lwezulu uzowuphatha kahleke naye umendo wakhe awuphathe kahle umusi wakhe ngoba uvela uqotho ngoba vela usonyazi lwezulu. Ayibonga inkosi. Iningi Sicebi ngiyabonga. Iningi. Bengifuna ukudlula lapho nje. Anguphathi phela mina umese osika ngasohlangothini olulodwa. Ngivamisa ukuphatha umese osika nhlangothi zonke. Incwadi yokuqala engikhulume ngayo ebithi thina abantu besilisa asibaphathe kahle abantu besifazane. Mhlamba ngisho njalo namhlanje. Ngingathi abaganiwe, ngingathi amadoda. Ngithi nje thina abantu besilisa eqinisweni lezi ingane ezincane sithi amakhosana. Funeke abafundiswe yithi futhi babonele kithi ukuthi umuntu wesifazane akahlukunyezwa, umuntu wesifazane uphathwa kahle,
noma ngabe kusebandleni noma ngabe kusemphakathini noma ngabe kuseyikoleni noma ngabe kuseyindaweni zokusebenza kodwa nje umuntu wesilisa umuntu wesifazane uphathwa kahle ilapho kufanele sikufundise enganeni zethu zamakhosana ukuthi umuntu wesifazane nje uphathwa kahle namhlanje nababa umfundisi nebandla lonke lonyazi lwezulu isililo esikhona emhlabeni abantu besifazane bayanqunywa abantu besifazane bayadutshulwa abantu besifazane bayanukubezwa abantu besifazane bayahlukunyezwa ngisho behlukunyezwe ngisho ngaphakathi emndenini lapha begane khona behlukumezeke nengane ziyahlukumezeka zamantombazana ngakho ke sihlalile sabuka mfundisi wenkosi ukuthi lezi ingane zonyazi ezisebenza kangaka nasethempelini ezenza izinto ezinhle kangaka lezi siphethe kahle kangaka baba mfundisi wenkosi ethempelini ebandla lonke singazenzelani seswela amandla nje kodwa ngelilanga uShembe usipha amandla bebethi abafana ngolimi lasemhlabeni bathi ginqike ibhasi besho ukuthi kubulewe inkomo yosipha nje amandla ngelilanga uNkulunkulu sibulala inkomo yokuthi nje sithi nje uyabona kube singaphandle kwethempeli khona ingoma bengizoyicula engizicula apha emhlabeni ethi ungiphethe kahle sithandwa sami khona ingoma esho njalo ethi ungiphethe kahle sithandwa sami ngiyangizwe nje icula ihlatshelelwa ithi ungiphethe kahle sithandwa sami bengizocula yona angazi obaba usihlalo kwenzakalani kodwa bengicela ukuthi baba mfundisi wenkosi ngoba sebesizwile isihloko kancane omama bengithe kakhulukazi ngiyacela omama bethu abakhokheli mhlambe nje libe linye nje ivesi libe linye igama libe linye bemathathu kodwa ngicela umama umkhokheli awudume ngomama umkhokheli mina phela umama nje ngisabe nje nalo legama kodwa ngoba naye ngimzwele elisho ngizolisho umama umkhokheli umafeje ngizocela agcine yena agcinele bonke abakhokheli